Haha Ubwenge TV. Bakunzi ba Ubwenge TV mwongeye kwinubira. Ubwo hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2021 twasuye umubyeyi w'umwe n'igena Marie Rose. Yatuganirije aduha karibu tuganira muri rusange ubuzima abaye ubuzima dukomeye ariko ashoboye kwihanganira ibintu byose byabaye uruvange. Ndarira ndigunga ndarira nawamoza marira I'm gonna be alright. Iyo ndebye mu ndorerwamo uwo mbona siwe niyumvamo babigira beza bakanyihishamo mbabona nza nabigwamo. Use your head, use your mind. We kwita kuba gutesha umwanya any day, anytime. Trust me, the light is gon' shine. Ibiba byose n'imipango y'Imana. Don't let them mind what you want. Behind these hands I want to linger, not Rihanna, not Rihanna. Yes, nzatuma amarira agera nahashira. Iminsi n'isi sigusa, iminsi n'isi sigusa. Yes, nzatuma amarira agera nahashira. Iminsi n'isi sigusa, iminsi n'isi sigusa. Uwari umwana yabaye umukambwe uwanze amatange yarahise. Ibintu byabaye ingume bibabaza buri umwe bidasize n'abakwe. Oh mana biyumasa sinzatabaruke amara amasaza mpora mirwanya nubwo hari byinshi biki imbere bamba. Don't let them mind what you wonder. Hari inzego z'ababegeranye. Ese ni ubuhe buvugizi wifuza kugira ngo ino televiziyo yacu ibe yabavuganira ifatanyije bakamfata n'uburyo bwo kwivuza bakaba bamvuganira uko njya kwivuza ubufasha nimba abantu cyane cyane nibwo bukomeye. Murakoze cyane. Ikibazo cy'amateleviziyo Ubwenge TV ikorera mwari bw'iki y'abasura. Nabanza kubashimira itanze kumusura ukandeba tukaganira. Ikindi nabashimira niba mwamvuganira mukabwira nk'ubuyobozi bukagira icyo bumfasha no kundeba. Ibyo ndabibashimiye kuko mwitanze mukaba mwageze aho ngaho. Murakoze cyane. Teho nta nyunganizi. Nimba ufite igitekerezo kuri iyi nkuru tumaze kubabwira duhamagare kuri uyu murongo wa telefoni ngendanwa 0783848330 ukoresha yo na comment. Turabashimiye. Haha Ubwenge TV.